Tariki kenda cia mweri wa Januari mwakene turi wa 2026 mbetekire nkuwate genekire ndeto cia Meru TV muthenya wa mbita muthoni wa kirama na twaranirie akimitando yote yo kinyanire Facebook na kinya YouTube Meru TV Kenya mona kinya tuthiatira kiri Signet na Pang Meru TV kenda kugwata ndeto kathomba warachi utunduka Meru omeya Meru na kinya nthigurune yetu yonthe ya Kenya tukiariria ira chigutunduka ari nende aritwa ba form 4 kana barabuthithikirwe ke KCSE ibethirite bakiamukira ampumichio na kuringana na CS wa kithomo rojikene ya Julius Ogamba augite nende mwakene ywa 2025 kurari na aritwa 993,000 na maana jaile ya 26 barabarethirite abakaririte kerio ke KCSE mwaka muthiru yo 2025 ana ngiri mwe maana kenda ya 32 bo bethirite nende abakiwata straight A's kana grade icha A's mwakene jwa 25 kile barabarombe kwithira abakeria kerio na bangi nkuruki ya ngiri maana ya ile ya 70 ni bethirite bagwete ngiri ya C+ witia akuma ana ngiri 48,333 ni baraberi bayewete ngiri ya E na nende kuringana na Julius Ogambo ariwa kwina aritwa na chukuru ira chumbe tukwithira chikibwithia boya na kinyange itithirite ikibwithia boya buru tugete na mbere na ndeto cia Meru TV muthenyani ati nende atanoche na roche barani arimu aba irasibia JSS kana junior secondary iba kuromba kumba kwithira abakiandikwa nguwe ni thirikari ireta wana gichomba permanent and pensionable nende iromba nerobet kwithira rikibwithwa ani mubunge wa gicigo mbunge kya Kiaro wijikene ya Ndindi Nyoro. The confirmation of JSS interns must be immediate and must be priority for government, because these are 20,000 Kenyans graduates who are being paid just roughly around 17,000 shillings. Majority of them, because I talk to them and their officials, they are going through a very hard time. The government must first of all stop whatever they are doing with the money and confirm the JSS interns into permanent and pensionable terms. And if there is no money in the budget, it is very simple. There is a provision in our constitution, in our financial laws, called Article 223, where the government is given permission to spend money on which is urgently needed, and thereafter seek ratification by Parliament later. And therefore, there is no excuse. If we can invoke Article 223 to renovate an office, why can't we invoke Article 223 to provide the budget that is needed for the confirmation of the JSS interns into permanent and pensionable terms? This must be priority. The 20,000 JSS interns this January must be confirmed into permanent and pensionable terms. Nibaka sana mutegeri wa Meru TV muthenya no ndogwete na mbere na ututhiatira na betikire turega tare mwiko mwankantere cia thaka kiri mwandiki wetu wa ndeto ndangara baigura na rakari bantakani bachumiritie na kumba kwithira bakiromba thirikari ithire kibekira ruini kire bagweti bethirite abaikulukira kinyamara kinene no ntuba wagi borwentere yichi antakani bakiromba thirikari kinye komba ibekire ruiro kumba kwithira bagitumira kire urimi no tunende ruterero kwina mpara na kinyayura ringite munukire akariba tharaka no ntubaita Ampara yura riboti mwandiki wetu wa ndeto ndagara waiguna Galibandagani na baraba mukutho kwa ndini ya muthambe gicigo mungeke mari bakuromba tongoria bao bekira roje ntere ino na bugite bakaya gwikira roje roro no batige gutegemereria be misanda kuma kire thirikari irombaga awa able MP Mheshimiwa Kareke Bioki atulaithiririe na njira ya muthembo ngi na atulaire na kiao nuntu atubala totena roje ne tukwinyirika. In fact kuma kula tutolete kuthimala ni guntu kulaje umuntu akamatita mutungi na tomo gatumira wale mwe kuthimala ukathinyiti na ndi guntu kulaja no tomba guta mitungi ire kuma na nuntu wina wira bonge na kwina minoga ona bale bena ng'ombe le batena roje no thine ryange nuntu utomba gutaira ng'ombe roje usokota utalwa kulwa mujie wakulora mahitaji ma kitchen tukwenda tafadhali turaithiririo ntonto ni twerirwe turi tuyandikire phase 2
na twadi twiyandikithia na mwanka thaino kuma kaita tuyandikithirie guti untu tuonete ukithi na mbere na guti report twarera guti mucemani twanwetwa twirwa ambiria ni kuluthona ni kenda rujiro na face turumba kuonekana iromba lakwa ankuromba nkiugaga ugua consindite murujiro wa muthambigitize ni tontu rujiro wa muthambigitize mumembo la kurwenda ria silingi 5,000 na 5,000 guti mtu ale mwana guiswa mtu no aswe 5,000 akajiona igatuika face twite kumba kwija na mpo ene batu imaimani rujiro wa muthambigitize tontu natini muthambi tuli ni kenda atiristi bamba gututethia na ru antu baria batina ruji thiini wa muthambi uju agaba kiuga no nto bakwaga roje na mbura kuraga kugana yorire temete ntamentere ino inde bakaigo bari na roje ra kurima no betethia bari bongwa ni tukulomba na heshima nene ma na twenyiyetie muno MP wetu atushughulikire na mpwebula kuombeka atutethie na njira ya kuona roje nikenda ati tugekara tantu bau bangi nikenda na mtu thaino riu uchumi bwegulu gitongolo gionka gitekugurika no ina tuje uka mwalini utele mwe kwenjera itongolo matako maili mathatu ugatuja gatumati wantu wako ndinaga ukioria ndiruta gitongolo ku ukanda tomasukuma twaku auto tano ukaomba kuleja gatongirinsi no ntumire ni ono bweto lete lethi na limwe mtu agekira gakangirinsi ta kawilioni in fact na agatetheka muthomi njuki our governor please muto consinde nikenda na titukebuja gataka twepata de paso ya antu balia bangi na muthomi njuki kama kamonoto ntuambe muthomi njuki akiringa siasa atwira uko kagamba ganjuki roje lokadija akurukia sprinka ne kadiruka kiuga njuki ende njuki yuto tichionaga ne tonto no mathina kitutinda kwarireria na gutiba ntu ena gikeno tukienda roje no kana muntu athire mara kana athinyidi ne tonto roje ruri akwika thamba sisi ne roje rwa hinyu roje tuteje muntu roje ruri akuwe tutumba kurunyono kana turwarie mirimo ya njoka na whatever. Kwa hivyo ni beje batutethelerie bagwatane karetwa Mpioki na muthomi njuki nte kwaria muntu ma MCA ni tonto MCA no ona atije gwetu uni arigano tukumunenkera giti augire woro no arire atalo kinyana ni aturirikane na ategesirie ni jiasa kuringa ati by elections ikinya kwogu na twekere nonto tiyo tinde twethagirwa twerekere kareke Mpioki kwogu na gitikiria adiete kulomba kanko mwera niyo narude wega nitukumunengera umagejiga mungeke maranki reportera Meru TV de tokambita ndagara waiguna Namokoro mukuru kumanteretia mwiganda irende na gicigo mbunge kia Tigania Central na tumirite na kumba kwithira nenda kirombote the nyuma yawe akwithirwa akingwa nyumbera arakomborete ni ene nyumba no ntubo kwithira atirite rent kwa kaita kara ya nende akari abantiri bakuromba urawarenga bana wa county ya Meru au kabere Peter Gatiro munya abakiwa kaitene ka siasa amwekuru na ithirite ari mustari ne chombere muno kumba kwithira kimuringira siasa na nende gwetuka mwekuru ithirite ariki wheelchair akwa miaka Kathomba arabethirite bengi na mwana wa weriboti mwandiki wetu wa Ndeto Adams Muturia wathirinja mwakuru makumenyeka Faith Nyaroka kuma mwiganda gicigo mbunge Ketiganisti ndene wonde Mikindori uratura itu akaita kara ya nandina tiachana kuntu ako mama nyuma mokomborithe nyumbera rari yako pakwithira kimwingata no tiele ntobyo barabarene na timu mwakuru mona na bae balasimekete kumba kwithira bakema barabarene Petara kwa mbito musioki oni bugona o mama o no musiari ogwa ata wa Faith Nyaroka na kumare achirwe akurengo stroke wa stroke na mbero tiano na ache mtu motethio lakini oni kumaithero onza wa stroke intwere no yoni mumenyeraira tote karo kinya nyumba rata omborete ngwa katuru thai na kinya rudo ndo ndariano dago mtonga mera no ni agi katuru nyumba thai tegweregerete tegwagi notice na no kambe mbodi wetha inde ngwene yo muchira birakare tumathurwa nyumba kagwethirika nao ni teno uwezo wa kurenya nyumba unonto iyo ni mushulikara bya kuria kila kitu anto bangi bobo ndi ba murene ba mukanire kuringana na aturi bethirite bakimakire kare na kumba kwithira bakiwa mwakuru na ethirite kilokira mithangiko kaita kara ya kumania na mbachire ethirite kilokira amono ke bora bwethirite bukurumira family nende kana kaya kara kabukarakia kale ikaye waswa karakua na kare ukwa gatuika muthaka muthaka no ake yanwe kulwa mananwe na
kumuthambia na kumuha irio na mwana muthaka ati batire kuthambia ina nende watuika thai muthaka ni kawe tataratara na ukuromba ibarwa biega na bia manele watuika awase inya ibarwa bia bona bia kuria nyumba na ndaika enyoroka batirona pesa cia kuria nyumba neri kithumba ni mwana nyumba wa mtu na torwe nyumba au na agaikua uni untu bu mankia sana ne tumanda ndawa safari ya kwageria na bura ngutite no untu bombere mtu yao tafadhali kinya mtu onthe urena gandu na batiro tethia mama yao atikithira na gindu kenda utethia ala mautethia lakini situation ye kinyete thai kinya batu atungumegira tune yakie gatumutethie tafadhali kana ka ya muthako ta muchoki inkumenya ta muthako andiki ni baro arita na inkumenya mbiro mbige kona nyingi na chiringi kana kamaneli nona maneli yo bakare au ume muthako situation ye kinya ta sawa no ntubombere kuria na mama yao kushulikira mama batu to njende to karia arume kwe mantu te meo julika ke mami betu era rukire kwithira mwekuru aturithie njirene mwekuru arite thina muno kinya na ariga agaraumire ono tubakwithira ati kuomba gwichenjia kacietaira kioro aciumaira na mwana o muthaka no amuchenjia ibo tutugwito no yantu bara baina ke ai be batethie mama o ibatethie mwana ono ntu no akuria thina iromba reo nandi ni kiria ntubo ndi bobwega muno ora ngavana mbere Peter Gatiro Munya uraturi baba wete nyoroka na ethirite kampeni abo nene kaita kararomba kura bakiromba Peter Munya kumba kwitha gitunyera no tira kumba kwithira gitethia mwekuru so ngoromba mtura meana utethia asa indie tu mama ne araguria arone msanda yongi noyo kali kinya wanasiasa babongwa paingilia kati no ndonte na otherwise ndena kwa mwigiani ito twakoramba watira onu icie nyoroka na ari muciaca okuo munene ito alia buru TV na wona nyoroka bwa karitha ari ito mucwira ume ito gatirau ona inyage karo inyake point 5 amenya ro imuthaka u ari ito mukai twaromba thirikari yetu kinyanga bana wetu ito aelie nyamo ekoro ito ndene mekindori ito totethie ito ikirero kenene muno ndene mekindori muciari yo amami barabarene kini ito gatira ona inya yonthe ito rika na nyoroka eyo waelie uria muthaka wawe ito mukai omurire na point 5 ari aire thina una na kana kaka we ito mukai burungu aya tu amoyere ari ito mwathani owe Peter Munya mama wari support ogumno tafadhali antu uguonthe ori ithira we na mtu keao wone mama umucure nyaga antu karombe kiote thegako akurikane yabori nyawo murikanire no tuna lwamire awe kinyo lwamana ore MP we ngavana na lwamanite awe umutethie maisha yake nyawo mbekiojo murungu buragenda no abithia ngiripoti la Meru TV kuma tiene Betanda Msimoturia wa Virinja. Ibaya muno mwandiki wetu wa Ndeto Adams Muturia bathirenjera twina wirigiro ati nende antu bawendi bubwega na kinya tongire bagachumira no twiko tethio kiri mwekuru kururwa kwa mwanka yuanthiguru ya Kenya na Somalia kienda kimera akiumba kwithira gikinyithu anteri ni twikite kiorio kirarimi na kinya Amiru bonde barabari makimira akiamira untu buro mbere kwithira abugitangazwa ni waziri wa karia Bwandene bagwatanirite na gavana wa kaunti ya Meru Mutumanto ethinkere nende ari baba miraba chumirite na bakomba kwithira abagichokia nkatho bunene bakiuga ne bakwirigira kururo kugethera kwireta kiorio kirarimi bamirari botio mwandiki wetu wa Ndeto Kome Mutia ni akue miake na aremi na biashara bamira kuma mwiri uyu embe batura kumirukira thina itura ithiulungirite wendia bwakimira kemira nthiguru ni baimwanke Somalia nacio itona kiorio baingi bakiromba kururo kwa mianka Kenya na Somalia kenda mirenda zo mogandisho na ngari nonto katelisianire okamatiba mirana ndeke sema enough is wakuzaliwa atazaliwa tena na wakutairiwa atairiwe te tokamata mira rukire na mira ugoro ruto no enda mira egeta inyekare magwete ewe gwete ndege akarura mianka je baingiraja mira yetwetara no nthiguru nthikwanthi Mandera inkayori kuringana na gavana Meru Mutumonto ethingia yaka ikinyite matune ya uya na iroyo na arwaki mianke ruorwe mira
nitikiritwe kwambiriria wita na barabara yukumite Somalia, bonda point imwe iwitwa Mandera, bonda point ya Liboi, na ya mwisho iretwa Kiunga. Ruangeta barabonde bari players in this sector tuibange nikenda tumenya ni atia tuka bangamira ni talirukiriritwo moko ni nthuki mbithi gembe centro rungurwa mwaburi ywegembe youth coalition nara kiari mukaririe tiwe kundiki Nathan Muretemu na utalelia turi kikundi kia igembe youth coalition itolwele tukona nande ni musa twinwe na musa tutumiri ura uyite kwa county Emeru Musa Omeru na aretie mantu ya mira yarararirie na yatwiretie mno twenthukie mbithi ya area yegembe twethiretwo twina thina ya mira kweitarira ya mno na tutura kwirwa ati tutafanya tutatenda lakini utio ntunyamo mobo abwethwo bo mira na ise murio mira nibwo ntuthai abanganitie mikakati yawokwa kimera kia mira no tethia county Emeru amerita Misiri ethina ira twethiretwo tuturite itarira ya akithiria na mani narombete abunge ba Meru na bokuiringanira mwe na bonora bomba kuriria thina icia mira ntaira arimi bakere MP betu batongeretwe ni mheshimiwa wegembe Central Daniel Kele Karitho ndakuromba mheshimiwa ndani Kele no ntumbicie we mheshimiwa wetondo na ukatemwa ndamwe kwethoma mira umba kuwatanithia abunge bonthe ba Meru County ubaendike ngavana bawatanire na ngavana na mireto yakombolewa na safari ye Ruto akua eweta Singapore tuweta Singapore tukiotia mireto na nyuma twithwe twene ona Singapore thoko iki agwingi acia mira kinya tutekira mira price mira ke kaurwa uratukwenda no ntu itikwana kuromba MP betu bonthe boatanire butongere twin Daniel Kele Karitho mheshimiwa wetondro bubangani mantu amira kiripotera Meru TV kumembe mbita wakome wa mutia Aribotio mwandiki wetu wa Ndeto Kome Mutia yatwikira gatante kandeto cia Meru TV muthenya wa mbita muthoni wa kiramana tutirimane antikwero yukire Ndeto cia Meru TV weekend.